دما خوش تماشاوانن چارپن مدیا لسر ناوی مالباتا چارپن مدیا صدا بو رزگرتنه خو پیشکش و همی تماشاوانان دکم جشن قربان یا جشن حجیه یا مسلمانان از بهویا آزادی و خوشی و رومتی و تکریه نفگاش و یک ریزی و یک دنگی مالا کردو کردستانیان و پیشکش و همه کرد و کردستانیان دکم از هیویدارم پیش روژا ما گشتر و خوشتر ببن تکریه ما خوشتر ببن و یکیتی و یک ریزی ما خوشتر و پیشوا بچه جبو ری و ریزی آزادی کرد و کردستانش مرا نزدیکتر بکن باشه ولی که اف دعایت تف بگیرین خوده دعای کرده اجی تایبت جشنا همه مسلمان خوازم پیروز کم لیم مخابن داگرکاری مجی تف مسلمان از چه جوانا دعاکم دلیم زاف نخوازه لجارك دين مادام عيدة روجا ججنة روجا آشيتية ججنة هر كس ايد خيدن جلافتر اجي ججنة حمي تماشاوانا وحمي كردستانيا اي مسلمان ونا مسلمان ججنة توا بيروسكم هيويدارم امي بهبرا ساعتا كي باش ترواسكم وجارك دين ججنة تمامي مسلمانا ودوستا وهوالا وبسماما بيروسكم تماشاوانن برومه کنزانن yani rojavên bingehîn astê xwe gelek germin hertim germin her bûyer û kiryar rojava Kurd û Kurdistaniya da ye lê ji ber münasebeta cejna heciya û ev danûsandinên yasayî ku hêvî dikirin ku di bûyerên yasayî da gelek girtiyên ku hene li zindanan ê nexweş û ê ixtiyar û و حتی سیاسی جی کاربن گلک جوانا بین بردانش برکو گرتیخانه تجنه یعنی جی انسان تجنه جیو مکان تنه تکوره گوتنا بدوره رات جن یعنی زحمته اف روژوانا پیشا بویر و کریارن دنیا گرتیه یعنی بویر روژوه دایه به مناسبت ام دبینن یعنی هم وک ججن دانوساندن نوا کرده بچکی گرمایی و تکلیه جی گشت که و آلیان سیاسی جی لهر چار پرچن کردستانه به مناسبت جشنه انندک دانوسان اکی کریار اکی هیا گرمایی اکی سیاسی امهوید کن که بخورا بینه yani ne tane pirozbayi و دانوسان جشنه به ve دانوسان را گرمایی سیاسی جی بخور بینه معرفت دوه هیویه دایا اجبر کو پرسو پرسکرکن کرد و کردستانیان باندورا خل سر مهمیات کن دخوازی ام کرد پرور بن ام ولات پارێز بن ام نه ولات پارێز بن لبی ولاتی باندورا خل سر مهمیات کن جبر بیشی لبور لدور پرسو پرسکرک خل از ام یک رزی و یک دنگی بکن yani دبی وارده de mesela yasayı و ev gorandına hukuk ev da yani çavre bu millet çavre bu ku زندان Türkiye'de 400,000 beter insan hane o kapasite dikkat zedetere gelekes ben berdane le mixabin ev yasaya ku derxistin de meşteda derbas kirin dora 20,000 insan ten berdane yani be şart ten berdane 20,000 derkebeji disa o kapasite o hundur o evi yani hem aliye siyasi o aliye yani kesin begune ku zindana da devşe wan berdinci kapasite zindana da yani tu valayı ki tu bixeriye ki baş nekir yani divarda heviye herkesi şikandın yani evet ve hukuku kek varan براستی yani ev hevi bu heviye valana yani asas suce dagirkera o ambejin revebrin devleta Türkiye'nin suce me ko em wek millete Kurd û Kurdistanî al Bakurê Kurdistanê ya Tirkiye xwedixin navan hêviya birastî eko me temsîl dike qaşo birastî jî ne êwê hêviyê ko meriv jê te hêviya bike diyarek o ne wî ne jî Kurdistaniya ne me teva dewleta Tirk carek mixatab negirt û me nexist ciyê ko hûn dikarin tiştekî bêjin bu mane birastî jî yani divê Kurdistanî tev biponijin neko bifikirin jî biponijin em çi halî dane dizla û keleşa û o qapqaçiya û o nizam qatila tev berdidin mixabin siyasî ara
يعني كردا اساس كردا بهمنت كرن دبي اوكا خدا نظام كرد كرن كل بايوان ترسونك دشنو خوشبوان شوتان جبوان كشتن سلسالة سروك ومروك وبنوك ونظام چه ديار بوكو سروك وان دتشرو شرايط چه حالي دا هيجي مقابن هيجي سروك دبيجن يعني او هيفيا كل بايوي سروك يبون او انسانه كو قتنا بدوی ججنه دا کسان سیاسیین اختیار و نخوش ورن بردن واجی نکرن یعنی دوی کرد ایدی کرد خواه بگرن بسا شرم عیبه yani hayatın payvan tersoneka و payvan vaneko nikarin xwe temsil bikin ku çawa Kurd û Kurdistaniya temsil bikin divê êdî ji van re bêjin besa ya wela hatiye qirika me êdî besa yani ji pêl Kurdistaniyê kolpayê diçin ji pêl wan re em fedî dikin Birader Kevin qada Şex Saîd ew neheqiya kol Kurda kir divê cejnê da ew zilma kol Kurda dike bi gotinê xwe êdî ne tenê kirinê xwe jî basa ya ev kurin ev 30 milyon kurin ev 3 milyon jî ji wan tinin ev 300,000 tinin herin piştgiriya serokê rêberê Kurda bikin li qada Şex Saîd bêjin ev ne serokê me ye ev me temsîl nake ev me heqaretê dike basa ya heya kingê basa والله بس قبول ناكمل قاسم ما بس هيفي نجبو كرد كردستانيا هيفي ما بس من ابو هيفي او بوكو يعني قال لك زنداني ها يعني زنداني سوجدار جور بجور يعني كنا بارن كو لوان دبيجن كنا بار سوجنا دفانا دا هيفيا اوي هبوكو في اوي دا قال لك كسب بردانه هنا كيجي حبس خانه راحت نكو مثلا سياسي واوي لا متفاهم كر ام جي هاتو حيا افريت بخيركاته مشغول بشكل شارت كر يعني راستي يعني زور عملت شيء كيك باران يعني راستي افتشي يعني نافازم حقارات بكم براستي اول ما حقارات تكبسها ام جي تشكو كنجي مروه انها خاتونا بولدان دو اوکی که مناسبتا به جشن دبی بانگا آشتی و جواتا دموکراتیک هیوی میلیونان چکر و فلان بیوان لی امنافا ملت دانت دکرن دبینن کو هیوی تشتکی واد نافا ملت تنه ایکود بیشن امهاتم فروتان ایکود بیشن هیواخ ایکود بیشن کاچیه اونکی جید بیشن بنی ماسه کاچی دانستان هیه yani sergejiye ki gelek mazın nava Kurdistaniya da yani eko le dola ya PKK bun ya derve bun ya civata xwazayı ev sergejiye ki gelek mazın ya aslında yani ev tişteku hatuna buldan dibece jirasi gelek dure yani heviya halketine divarida o rastı şun yani banga Abdullah Öcalan jid beje تشتكي ناخوازن لازم ناخوازن شي نه اوتونومي نه فدراسيون نه چانديجي هم ناخوازن يارا كون وداشي او نفساننا كي كو جبركو امنا زيدا نرخاندري ازبوت تشتي خوش بيرنكم تشتي بالكش يعني دبيجن كو عبد الله اوجالان خوستي سياسي برنادن جبوكو دولة تركيا خو اثبات كوا مت شرطي نكريه يعني او عبد الرحمن سماوي من ليك داري كرد بجي وي قوتي دبي ابو قوتي حياه سلاح نه دانين حياه غريلا تسليم نبن جبوكو دوله تركيا نكه سقنتيه برا فيغا سياسيه نخوشي برنن يا افتش ظلمه بس ولا بس يعني هذا برنامج سوا جبوكو ابو او اردوغان الروجافا كردستان يجيب كان عيني فيلم دوام كنت شوف فيلم يعني فيلم كوبراستي سر كرداتين كرن يعني دبيجن اف تدي اف يازدا كساتنا بجارتن جبو شر عرب كم تكلاي و يكي چاودر ناواندا دي تركه يعني علاقه تركه برا ور حاصل از بچکی عاجزم وان روجا yani تشتكو نبوي چيد بنلو تشتكو عقل مردا درباز نابا روز بروز حقارت و ظلم و کردان خنجیه مروا ناب نینوکی دا yani بس ما هم تبع ولا زورا ما تبع برا پارتی کردستانی الکرن برا چکی دست خدا این سر وجدان اخوای دست خو
والا نگر این دسته خودی سر وجدان خود خودی الوان مزنه خو و دربازوی خود دیروک خود درکم یعنی چقدر ناو اسپریه دازی از بیشم دلیم شوت براستی یعنی حیاکینگ جوان به بختارا سر خودی نیازی بدن می باشه yani bu yerin kul bakur çedmen duye çerçeve dana yani çerçeve ki evetune lehin gitiş cana bernama mehenki kes rahna dikin dibêjin carna yani hene Kurdên di warê sporê da warê muzîkê da warê huner da li dinyayê serkeftî dibin û bala civata Kurd û bala siyaseta Kurd jî dikîne lê hûn bernameyê xwe da nayên abi emez dora mez ester berjer dora mena ester bil milyona ester berjer ne Duyvar da vê navberê de ew ê çebû yani yek Kurdekî emam yani ji bo bînim ziman li İngiltere Kurdekî di kickboxê da bû yekemîn ez wê ji niha da pîroz dikim û serkeftinên domdar jê dixwazim dîsa li İngiltere pênc saliya hunermendê Kurdê navdar şvanperwer jî hat pîroz kirin yani nav Kurda da zêde ew nebû lê xaneya xelk ji me bêtir meselê Kurda ji me bêtir balawan dikişîne em carna li ser kiryarên rojane bêtir ew ê dikin tiştên ku girîng di dîroka Kurdî de em carna şûn da dixin yani ew warî da migwaz bînim bîra temaşevanan û bûyer û kiryarên ku hebin jî temaşevan jî dikarin bînin bîra me beriya bername em di bernameyê xwe de dikarin bînin ziman yani ev jî aliyekî ew ê ye û dîsa li seranserê Ewropa nizan bûyerin bû wek edetekî berê terorîsta diçûn bomba ew ê davêtin niha bû edet her yekê ciyekî bi kamyonê û bi ereba êrişê nava civatê dikin yani ji berê jî taluketir terorekî bê ecêb li her derê derva bi taybet li Ewropa tê meşandin lê mixabin yani merim mêze dike ev ê ku êrişê tînin ew wan merim mêze dike yani neş aliyekî tenê ne yani kimlikê wan cûr bi cûr in lê wek bû wek edetekî wek evekî ku carna em jî şehîn û şayiyên ku dikin li Ewropa em beriya her tiştî em bal didin em dibêjin civata xwe em biparêzin yani ew şikayet ketiya ha em dibêjin em civata xwe biparêzin em dîwar da tedbîrên derdorê mecbûr dibin distînin yani ev jî gelek ji tirsa ji ew ê nevêre here civatê vekirî xwenîşandana xwepêşandana pîrozbayîn rojane ev jî balkêşiyekî ye em bînin bîra esas yek jiwan dîna rastî li Tirkiye jî rastî me bata vanê meyko bûne bela serê me wan bida berkêra ez nezasim herî dawî jinek bû li Almanya bû êrişek kêrê bû ême bava ne jin ne mêr xwedî li xwe dernakevin êwana dîn bin jiyan nexweş bîn jî tiştekî dikin ême ê ku heq jî dikin em tiştek nakin wana wila zîro dev ji vî xalo û apoyî bernadim heyayî ku ev Kurd ranebin ser piya ya ev ciwanê Kurda li kurin ev gencê wan li kurin ev welatparêzê Kurdistanê li kurin ka ev qehreman bû Kurd nizanim çi bûn tarîxê de çi kirbûn ya çav vekirî her tişt eşkere tiştek namîne ku me nake û hê jî di nava Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê wek temsîlkar tê dinyayê hêl dinyayê tevî ku rêxistinek terorîst hê jî terorîst e hê jî terorîstiyê derneketiye wan me heta bigirin wan mezne Kurdat bîn bes e ev Kurd kurin êdî bes e bira derkevin yani ti ewkek nemaye ti hacetek nemaye ku em xwe pê bixapînin ji bo em li hemberê vê bûyera apo û partiya wî dernekevin ji bo ku me tune bike tune temam hadê ti tiştek naxwazî hadê ser çava naxwaze hadê ti naxwazî bêje ez naxwazim jî dîsa tu çi nabe li ev heqaret û zilma ku te kiriye ev di vî çil salî da van xortên te daye kuştin û te kuştiye 17 hezar bi xwe navan yani yek ciwana îtiraf kiribû gotibû ku li tiştê li pênc noliyê çêbiye nayê nîvê tiştê ku li beqayê çêbiye PKK û apo gerîla serê gerîla ve aniye yani tev ev belkî 100 kes
شهید نبویه لپنجنولیه لبقایه به هزارا انسان هات نکشتن حبس PKK'da. Haya kinge eme bedenge. مهم ام هیویدارن پارتیان کردستانی کسین ولات پارێز ڕەوشەمبیر ملت کرد جبۆ داخوازên xwên ku ji netewebûniyawî pêk tê karibin li hevdû bicivin nêzîkayî hebû bibin pirs û pirsgirêkên nava xwe bidin alîkî nêzîkî hev bibin ji bo ku wextê em ne yek bin ne bihevdûra bin دوی وارد هم نکاربن تو خودی داخواز آبن یعنی پرچبونیکی گلک مزن هیا که وک سروک پارتیا ولات پارتیان کردستان هرتم جی دهمی بانگو او خدا داخواز کن و اماماندن برکسی را هرالی را لشبو دوزا خوش بو هستن خوی نتاوی هم بگین هفدو ایکو هم کاربن هم ورن جمع بدو اتفاقا بکن یکیتی بکن اوی بکن جبرکو روش گرک هستیاره گلک ما ترسیداره چند هیوی و اوی پیشی هم هبن او خاصا ما ترسی و ترسکی اوی جی پیشی هم او هیوی و اوی که هنه اگر جاره کدنه جی اجدست مهرن بشکن کو اب گوهراندن روشالات ناوین و پیشاتین کو تین کرن دنیای اگه مشتستی خبر ابینم براسیج بوما مخابنه yani kek barada xwazim tiştek pirskim şemaşevana ew jî belkî takîb kirin ew demekî İYİ Partiye neheqî kir hekaretek kir Şêx Saîdê ka û bi seda yên Kurdên ku navê partiyê de endabûn îstîfa kirin ez niha merak dikim gelo ji vê demê ji vê dem partiyê ya ji van derûdora çend kesa ji bo xatirê van rêber û serokên Kurdayî ku li Riya Kurdistanê de şehîd bûne çend kesa ji bo hekareta van ji wê partiyê îstîfa kirin heya niha hiç nebîstiye yani mixabin Niha İYİ Parti rêxistinekî diyar e aşkera ye dijberêtiya wê heyaciyekî meriv yani fam dike partiye ku goya xwe çep nîşandin xwe demokrat nîşandin wek mesela CHP wana ewana ji wan bêtir êrişê kur Şêx Saîd û pîrozbayiyên Kurdistaniya dikin çi hewcê CHP Abdullah Öcalan hekaretê dike ez besa wî dikim ne besa ha çend heb dem ê dîndar yên dûrda ê çep jiyêne ê ku rêbazê em bêjin Saîdê Nûrsî diparêzin ka tev kurin ka komela Şêx Saîd kure bi dizî piştgiriya dem partiyê dike ji boykot pêş de milletvekîlkî dewan yani besa êdî heya kingê wê ev vê zilmê were qebûl kirin em piçekî ew bikin ev bûyerin li başûrê Rojava çê dibin em hinkî behsa wan bûyera bikin ez dibêjim pêwîst e ji ber ku di nava civata Kurda yani bûyer û kiryarên başûrê Rojava bandorekî ereniya xwe neyêniya xwe bandorekî mezin ser polîtika Kurdistanê ya pêşerojê dikin ji ber ku niha germayiya ku rojata navîn de ciyê guherînê yek jê ew e Sûriyeyê û pêra başûrê Rojavayê Kurdistanê ye hûn zanin mesela piştî ku ev heta hat ser hukm şûn da bûyerên ku bi Kurdara têkildar Mazlûm Abdî û Ehmed Şara civînekî çêkirin bi fermî serokê Sûriyê ku xwe îlan kiribû bi berpirsiyarekî Kurd ra civînê çêkir protokol çêkir yani ew aliyê xwe tiştekî gelek girîng û balkêş û ew e herçend navaroka wê rexnê derdorê lê hebe rexnême jî lê hebe lê wek bûyerek kiryarekî girîng bû piştî wan bûyera tabii ev bandorekî mezin ya serokê Barzanî lê hebû ku Kurda karibin bigîjîne hevûdû nêzîkaya wan çêkin piştî xebat û çalakiyên dûr û dirêj û bandora Amerîka û Fransa taybet cî Kurd qamiştî kongrekî çêkirin yani Nîsanê de kongrekî çêkirin di vê kongrê de biryarên hebûn yani hem li ser daxwazên Kurda biryarên hebû û hem jî biryar li wê derê hebû ku ewekî çêkin heyetekî çêkin ew heyet hem bi Şamê re hem derdorê re têkilî ser navê Kurda deyne
اوی هفته هانه خبر پیروز بو رایا کردی هات وشاندم که کمیسیونه کی هفبش هاتیا واکرن اوی کمیسیونه yani hem یک عالیه انکسی عالیه پیاده و عالیه یک دو پارتیان اوه yani درواین انکسی اوه حیاتا کی هفبش هاتیا آماده کرن و اف بریاردان کو پشتی و ججنه دانو سامنه خوب اوه را دین به شامرا تکلیه خود دینه و اوه tabi تکلیه خوب آوایین نافدولتی راش دین چون آوایین نافدولتی بوانا را هرتم نبا تکلیه دایا گوراندنه و او تقین و او تروریست آجی قطعا بستن مثلا دو پرجی تقین اکیل او چه بو دیر زور چه بو چار کس بریندار بون نه هاتن کشتنه بریندار بون yani em şifa xêrê ji wan re dixwazin lê yani ev nîşane ku piştê ku heta şehat serê jî bêtir ev İslamê tundrew yani heyaciyekî piçekî vekşiya bûn nû da hêviyê wan xurtir bûne yani dilebitin herçend mesela ew kampa holê ew ê jî balkêş bû hikûmeta Sûriye hat kontrol kir û ev ê kir lê diyar kir gotin em ê vana yani vê kampê dola 20,000 ji 25,000 çiye malbatên ew hene ê Daişê lêne zarok û pîrek û ew ê wan gotin em ê vana berdin yani rê berdin ku nava civakê da bicî bibin gerçi pirê wan ji Iraqê ne hinekî wan jî nîvê wan Sûriyê ne hinekî biyanî jî hene yani ev jî balkêş e evan insanana yani malbatên ew ê ku heyan wa wek rêxistinê jî nava kampê da kampa holê da ew dikarin tev dikariyan heyan wa gelek girtiyên Kurd hene li wê derê yek û cana tên berdanê jî nevêrin kimlikê xwe eşkera bikin yani ew qasa Daeş di nava malbatê xwe da birêxistin e yani berdana wana bandorekî wê çawa hem li eşîrê Ereb û hem li bandorê li Kurda û li dertorê çawa bike terorîzmê çiqasa pêş da bike ya çiqasa bela bike ew jî cî ew ê yani cî şikê ye merivê hewakî lazim pê şîrovekirin yani ew jî aliyekî meselê ye aliyetine daxwazên Kurda hene mesela Efrînê hê jî bi tevayî ew pirs û pirskirêkên civata Kurd malê wan ê ku destê Erebê ku hatine li wê derê bicî bûne ê tundrew heyan wiha hinek jî pirskirêka wan heye jî bi tevayî nehatiye çareserkirin evan pirskirêk hat didomin yani nava civatê da didomin û mesela Sûriye nêzîkayiya wana İsraîl û ev aboriya yani ew ka ambargoya ku li ser wana rakirin û danû samnê wana em ne zelale heyan wiha bi hawakî zelal ji bo pêkhateyên li Sûriye tevî Kurda bi zelalê pêşniyarekî îdara ku heye nebiye çûn ê ku di îdarê dane hem diwarê leşkerî hem diwarê Êdinê da hemî dertora Heteşê ne yani dervay wana zêde cî nedane lê daxwazekê heye ku ev hêzên çekdar ên Kurda û Ereba ku dibêjin başûrê Rojhilatê Firatê ya başûrê Rojhilatê Sûriye hêza Sûriya Demokratîk mimkûn e bi hawakî daxwaze ku xwe biparêzin têkevin nava ordiya wê ji ber ku hejmara wana ji ordiya ku heyî xurtir e yani qasê wê ye Amerîka û îdara ku heyî bi Tirkiye re danû samnekî germ di nava vê meselê de heye lê bi tevayî ne zelale yani meriv gorê ku fam dike Amerîkî wan jî naxwazin bi tevayî ev hêza çekdar xwe belav bike ew bike dixwazin biparêze lê Tirkiye piçekî zorê dide û ew banka ew ê da yani ku kongra PKK da jî û ew mektuba Abdullah Öcalan kuş kongre raşantiye di wê derê da jî nîşan dike lazim e hêzên çekdar li hemî perşê Kurdistanê nemîn yani Kurdan nemînin û daxwazên netewî çandî jî daxwaz nekin
تدا يعني او آلية ويجي پر بالكشة بخواز نخواز باندورا خود لسر سوريا وكردستان سوريا جد كا يعني شبكو او بهزن يعني حياجي كيم بيدا وأوي شقوتنو ولينيرين عبد الله زوزو نقار ذاك يعني عالية كيم لروجلات هي النزلالة شوابكن شواناكن قلتوا أم تشك برنادم لباندورا إيراني بيتر لسر هيا لسروانا أو جالية كتنين مسألة اساس از دخوازم طایبت سر روزاوای کردستان هناك بفكر خود تماشا مرة فار وقتم براستی یعنی از دیسا مثلا بینیم سر ترکیه و جالان کو تاثیر آوانی لسوریه و روزاوای کردستانه یعنی اگر ترکیه و جالان دکاربن و درجی شخو نزان تماشاوانا جی از باور کن و خبره و نوچه خواندون کو او بر پرسیارا پاکتی گوتو ام سوریه جی سوریه کی دموکراتیک خوازن و aynı وقت vedere demokratik neteu yani işte bir parizin evji mana inkar kırına millete Kurdu doza Kurdu Kurdistan'a let işte dilxoşi işte balkeşi eva kove Öcalan o Erdoğan her çıkart tasira kavan servedere hebeji aktör evedere sedeke ne herdu aline aktör sedeke İsrail'e Amerika'ya Fransa'ya Britanya'ya üyeden avanajı hergaven baskın yani her çıkart سر سوريا آخرتنو نيرين ايوان يا بيان ايوان هبن ما حقق دبيجن جرا ما في كردان ولا باراستن بوه معنی وقت شیروه که یعنی پشتی روخاندنا رژیم اساد و پشتی تکچونا و رژیم گله گورانکاری مازن چه بولوه و هیچی چه بون هیچی ندیاره یعنی سوریه جی روزاوای کردستان جی وقت سر دوه شور به و بچه آوای خوشبور خلاص کن بچه آوای و چه بدست بخن هی tam diyar nine emek خوشیا ما او کولوه داره دیساز بجم یعنی هزه نابنتوی لوه داره پشتگیریا کردات کن و رزدار سروک مسعود برزانی دوه داره هزه نافکار رای ها امکانی گه و اجبو که کرد ستاتو که بدست خواب کن پشتگیریا و داره بکه جخوا پشتی جوینا قامیش کنفرانسا قامیشلو و رسنوی شوان لسر پیشروجا کردن لسوریه دمکی بدنگی چه بو که هاتبو نقطه که گلک گازن چه دبون جبو چه اوانا کمیسیون خو اوانا کن و جبو ناچن به سوریه را ناخن tam دوه نابره ده هیوانا اعلان نکربون دیسا جوه رهبریا خو سر کمیسیونک چه بو چو دیتن وانا هر چقاس بیجن işte mesela askeri و mesela nafaya hereme ecbovi hem çuna asas gere ne çubuna bewe çünkü ekovan temsil ke Kurdu Kurdistaniye Rojava Kurdistan temsil ke ev hayata Kurdiye nabi hayata Kurdi da ne devya bu bewe tiştek na atakın ejawiya aliye şara ve marvdrene he evci serde ve şure yani ve çıkal iktidar emine و چقدر کار به ماشینه بیکاری اوجینه دیاره یعنی حال حاضر سوریه جی و روزاوای کردستان جی ناو او که قوا داره کمرم نکاره صدا سروان شیروه کی بیجه کوی واب و یا ویوانه به چونکه امریکی جانا دبیجن و شاره هر امریکا به ترامپ را جارکن رونه امریکی جالی کی واد بیجن ولا ناف چند هفتیا دا ویلوی درشتر ناف چه و معنی چیه مانیا شر نافخه اول و شراج بکوه تالی که اکتار آویجی جالی که نوا ترکیه جبو قانونه که بنگهین نوچه بندخابتا و جبو کدور دا کرد امبیجن مافه استاتیه بدست نخن چش دسته وانته پشتگیریا او جالان و پککه دنا وان تفگیر آدانه لیبره از دی ساده بیجیم وک هرجار اگر کرد ایشه خوخرانه کن و اروپایی او دولتن کو کردستان استاد سال بره کرنه چهار پرچه جارکن هدی بر برهوابن بر پرچه کی با بر کردستان سربخو و کردستان یک بوی وابن مهم او جارکن بیشتر کو هم باکوری کردستان هم روزاوای کردستان کرد جناب تسیرا او جالان در کردن و بکردن نف خطا نتوی اگر وانه به هرگاه خطریا آپو و به شریکاتیا دولت ترکیه زرار و بین جدوزا کردستان را جدوزا کرد را
لهر پرچه کردستانه حیا جوان به شو دولت ترکیه گوتیه یعنی افریقا جی نظام لسیبریا جی دولت کرد تشتکی ستاتوکی خوازم دست کنم لهمبرن این ها شریکی وانی هری مازن جی او جالانه توی معنی کو اوجیش خو د مکتوبا خدا بیانات خدا او دوی پولیتیک راپورا خوی کو شاندبو کنگره پککر تشت زاف زلال گوتیه کو جبو کرد کردستانیا هم ستاتونا خوازه هم جی افوکی و ناخد جی مروا یعنی دوی روزاوای کردستان جی ام بیژن کمیسیون کردی جارك دن بكبا ناف او كش خود بيجن بشتي ججنه و بشرع را هفدوديتن ببينن لاي هري مهم اود بيجن امريكا وتركيا جوي ناف او كدا هفديتن دا هبن اذا كاد و هفديتن دا تركيا وامريكا تشخاص و خير خوازيا كردا بكن او ياجي دياره امريكي امباورن و امريكي ريندن كو كرد ما في خوي ودري وان دابكن جبركو هر چقاس ترک دبیجن و عسكر جورد چه امریکا جورد چن لی نممکنه امریکا جورد ریناتشن چن جیه چونه جی تسلیمی کساده کرنش خو امریکایی هر انجی وقت او لوی داره بمینن یعنی وقت نمونه یا جی وقت حال ورتنه بيجي شو البحر اسبي هنا وانت طياره وانو جميع واني طياره بهر هواي لورن القبرص وجواي قبرص و لتركيا هنا او كيوان يعني جبوي برا ترك لي خوش نكن كو امريكا هرن كل سر بشته مينن دور دا تنه كل برا كرديتيا خوي دا خودي در كمن از بيجم دور دا پیشروج و ا كردا به بله نادت تشترى يكشي هياتك وهر شامه ضد هيات يعني يك هياتك او سربخيه كو اوانان كرد وعرب او تبليهن لهياتا كو بشتي كونغرا او هاتيا چكن هياتا كرديه سرداخواز كردي اوابيه او هياتا هياتا ايكو سرناوي باكورين او روجاوای سوری روجالات سوريا روجالات باكور ها اوانا لسر مثلا عسكري واداره چا تسليم او بكر او اتفاقا كبريات بكر دوي چرچوي ده لتشتي بنگهين يعني جوي وداتر يعني نا امريكا جي واسرائيل جي يا هري جرين دبينن لسوريا ناش عاليه هيزكي اسلام سني تندرو يعني علوي تندرو يعني شيعة تندرو هيزكي خورتا نافنده چه نبه يعني نبه تعلقه نبه برسكريك جبو اوه جبو اسرائيل وش بدر دوره جبو بيجي كسكي قايل نابه لسوريا دولتكي و نافندي وقت دما بعثه و اوه چه جبو بيجي هر يكي داخواز دكه و پیشنیار دكه مثلا پیکاتیان هنکی مافو اوه وانا به پاراسل لی درجه و چند به چه آستی دابه و آستاوه بگمان تکلیه در دوره و اترکاجی و اسرائیل جی و امریکا و اروپا به دوره لازم بدن لهودو بکنه يعني عرب را لهودو بکن ای سعودیه و دولت خلیج فلان دواری دا يعني هر کرد دبن خودی موافق لی آستا مافاوه چقاس لقول دلی کردابه او شونا گنگشیه شونا مراقیه شبکو ترکجی دوی واردا مجبورن راضی بن رای کردن پیشی آوانشتونه yani Suriye'de heneki mafya PKK هم PKK yadine mesela Amerika nah lugore nuçen Arap aşı Amerika biryaraki unzan Irak و Amerika aşı hep lafkırnak ya davi adı 2023 lazım Ameriki هزاوان دركبه جي عراقي بس دركبه كوب خبري وان داودك يعني فاكشن هوليري نكو فاكشن جو كردستان ايش دركبه افا آليه كو نشانك هزن امريكا دبكو جي عراقي بشي عربا فاكشن دبكو سوريا جي فاكشن لكردستاني جيوار بن وجيوان بمينه يعني افشي آليه كو لحساب كسناي كرد
ئەوە خۆوا ڕەوشاخۆوە هۆنداتر بن یعنی پێشتاتر ئەو بن ئالیە دنێ نەهام پێکاتەن ئەبوو ساڵەکە گەنگەشیە ئەوێ تێکردنێ لە باشوورێن کوردستانê گەنگەشەیە ku Kurd evê rewşa aborî û rewşa teada û zordariya Bexdayê ku li ser Kurdistanê heye were çi astî heya çawa dikarbin bidomînin car carna dengê xweş derdikevin dengê nexweş derdikevin lê problema tavî Kurda neyekreziya nava mala Kurd jî bandorekî li ser dike lê ev gengeşe yani hertim di nava Rojavê de ye Rojava derva da jî ye yani derve Kurda da jî di Rojavê de ye û ev encamê vê dawiye beriya Eydê yani bi tevayê qutkirina ew ê qutkirina mûçên ê maaşên Kurdistaniyan hat astekî ku yek bandorekî hemî aliyên Kurdan li hev dû civandin yani Serok Barzanî gazî kir hemî aliya bi hev dû re civînekî bingehîn çêkir di wê civînê de tabî hinekî biryarên vekirî zelal ew kir hinekî biryar jî bêguman di nava xwe de ne yani ne eşkera nakin ji ber ku ev rewşa ku ji Bexdayê li ser Kurda têkirinê hatiye qirkê jortir e yani ev vî warî da dikare rêya ew ê veke rêya serxwebûna Kurdistanê veke yani bandorek ye tabî devletê dinyayê navneteweyî Amerîka taybet bi çi çavê li vê meselê dike ew berpirsiyarê Amerîka behsa seçbî ku çima hanî ziman di mesela ser mesela Sûriye bû ew ê bû lê çima hanî ziman şîrovê cuda ye yani her yekê ji aliyê xwe ve şîrove dike evan meselana dikarin pêşa rojê de yani hinkî tiştên Rojavê germtir bike Kurd tehemilê vî îşî nekin rêyekî bikin gelo bandora danûsanên ku îro demajoya ku li Tirkiye heye münaqeşeyê ku hene li Sûriye münaqeşeyekê hene rewşa İsraîl û wana wê karibe rê li ser xwebûna Kurdistanê veke yana hûn zanin yani do saliya biryara ew ê bû jî biryara referanduma serxwebûnê bû jî rastê vê Eydê hat ku wê çaxê jî Kurd hemî hatibûn cem hevdû biryara ew ê girtibû biryara referanduma serxwebûnê girtibû bin serokatiya Mesûd Barzanî da dopêr di vê salvegerê de mecbûr man Kurd dîsa bin serokatiya Mesûd Barzanî de civînekî nêçekin ji hemî pêkate Kurda hemî partiyên Kurda encamê wê em hêvî dikin encamê xêrê bin mala bîne û nexladin hemî dinya li hemberê me bû gelo vê nexlê rewşa navnetewê wê çawa be Kekbaran bi rastî yanî carcarna meriv li hemberê xeteriya û tiştê nebaş e lê carcarna ew xwe tiştê baş dîtin yanî eger ku Daeş neçûwa Kerkûk îşgal nekira wê demê wê Kerkûk neketa bin xerîta Kurdistanê û xaneqîn û der û dorê dina esas yanî eko meriv bal bikişîne ser li başûrê Kurdistanê li gor min niha du xeteriyê mezin hene divê ew yek ji ber yekî dere ku Kurd pisekî dinê nefes bistîn û rihet karibin biryara bidin yanî yek jê mesela PKK eger PKK xwe fes bike ku dibêjin me kiriye û çeka deyne û xweradestî gerîla werine Tirkiye li wê derê tê hêzekî nemîne ew îşaretekî zaf baş e çima baş e eger ku di pêş de ji ber kiryarên Ereba û zilma Bexdayê Kurdistan xwe tapiyê wan destê wan de ye tapiyê serxwebûnê eger em bêjin vê payîza bê serxwebûna xwe îlam bikin PKK jî hebe tu zanî dewletê dagirker cara dinê çi zilmek kirin ji bo ku ew referandum têk biçe û encamê baş nestîne yek jê herî aktorê mezin jî Tirkiye û herî goya dostê kek Mesûd Barzanî Erdogan bû wana çi pîkolî kirin her temaşevan dizanin ew di bîra wan de ye yanî metirsî çi ye eger ku Kurd mecbûr bimînin serxwebûna xwe îlam bikin û PKK hebe wê carek din dagirker wana bixine ew kê eger ew tune be ew destek Kurda gelek xweş bike yek ew yek
دوا بغداد چقاب سر کردا و وره هوقاس بداسل پیه خود که yani ev tarih nişan daye ko çika zulm zêde dibe başûrê Kurdistanê Kurd hewqa pêş dikevin. Ez bawer dikim ev mesela dawî mesela maaşa mûça û mesela petrolê û mesela ku em bêjin kanûnê bingehîn bikar naynin ya jî statûya federalîzmê li başûrê Kurdistanê bikar naynin ewana we ji bo wan bibe xeterîkî ku Kurd wek mahdar bin wextê ku serxwebûna xwe îlan bikin ev jî bixweratîne ji xwe Rêzdar Serok Mesûd Barzanî di vê dawiyê vê civîna ku hemî partî û rêxistina kirin teqrîben gotin ser destî çil rêxistin û partiyan e Tirkmen jî navdane û Asûr û Ermen û Êzidî her pêkhatiyên başûrê Kurdistanê bi yekdengî ji bo neheqiya Bexdayê vê carê bûn yekdeng ez dibêjim evana ji bo Kurda ji bo başûrê Kurdistanê xwara tiştê baş bîne ku destê wan rehet bike her çiqas dagirker ya jî hêzên dinyayê nehazir bin jî wê wan hazir bike ku heqlîbûna Kurda bi xwe piştgiriya serxwebûna Kurdistanê bîne ez li wir de bi xwe gerek geşbînim yani dîsa jî dixwazim bal bikişînim ser PKK û dewleta Tirkiye vana ku behev rabin û li wê derê hêzek çekdariyê PKK hebe ji bo serxwebûna Kurdistanê jî wê xeter bin hêvîdarim heyanî wê demê ev xwe fers bikin û vî şerî biqedin û bikevin nav hêzekî ew yani Kurdistanî û tecrüba Berzaniya û rêbaza Berzanî û tecrüba Serok Mesûd Barzanî ez dibêjim wê bixwara tiştê baş bîne tiştê nedrêda wê neke ez bi xwe jê gelekî bihêvîme wê li başûrê Kurdistanê tiştê baş çêbin wê ev zulm û zoriya ser Kurda rabe ya wê bibin konfederalîzm ku hinek ji Bexdayê hinek Erebê Şiî wî pêşniyar dikin dibên bira Kurdistan bibe konfederal bibe konfederal yani bibe dewlet tu zanî konfederalîzm bi di dewleta ya ji di dewleta û zêdetir bi rıza wan çêdibe yani bi dewleta çêdibe ne êdî federalî konfederalî ya wê serxwebûn be ya konfederalî di pêşeroja başûrê Kurdistanê re xuyan dike em hêvedar ku yekrêziya wanî hindir û xeyane be û wa dewam bike ez ji bo başûrê Kurdistanê dikarim vana bêjim dawiyê di gotin ez bêjim beriya bernameyên biqedin yek jî yani gelek kes dibe zamanekî ew ê dostên Barzanî kes dostê Barzanî tune yani ne Tayyip Erdoğan'a ne kesekî ne kes dostê kesê ne Barzanî jî dostê wan ne ew jî dostê Barzanî ne herêkê meslaheta xwe rewşa welatê xwe rewşa wek ziman me nexebitîne baş e ji ber ku dostê Kurdan ne yani ti dewlet dostê kesê ne yani ew siyasiyen ew gotana carna ew lemberê hebûdû carna dixebitînin lê ew ke yani ev normal gotinekî xwezaya nava wan e lê em Kurd lazim e bûyî çavê lê Ekbaran divê ez ji bîr nekim ku bi rastiya her du jî ji hev gelek bawer bûn yani Kek Mesûd derheqê heyayê taybet mesela ew kê mesela referanduma serxwebûnê gelek tekliyê wan baş bûn û Mesûd Erdogan jî digo tüccar Mesûd Barzanî tiştê ez bêjim min naşkêne her du jî wir da hev ceribandin ku dostanî wek te ku dostanî ne daîmî ye dostanî ser berjewendiya ye gotinên dewletan diware li hemberê hebûdû xebitandin polîtîk yani ev xwezayî wiha ye yani ne ku dostanî tune aliyê dinê beriyan bigirin ev mesela ew ê heye Rojhilatê Kurdistanê danû mesela atomê û ew ê pêşeroja Îranê ra jî bi bandora pêşeroja Kurdistanê ra jî têkildar e lê herçend ê min baweriya min tune Amerîka zû li Îranê xe ji ber ku tecrübê şikandin û neşkandina Şîe û Sunne û ew ê mîzanê wê bêle ev jî yani li menfeeta me ne tabî lê nedan xwezî lê xistana tabî ew ê ji ber ku Îran wextê lêdanekî hebe ji bo perçebûniyê bêtir ew ke bêtir müsaîd e warê pêkhateyên xwe lê dîsa jî herçi be birav be hêviya me ew e ku
کردن ما کاربن یک رزی و یک دنگی خود چکن یعنی او ما في مروان جدا نشاندان إيصال جيب بالصدا دورا شخصية تصدق حفتة تشكوها إنسانات دالخان بالنوا أبكر دمكي كرتا وقت فابريكا دخلنا قينا أواجي جي دلتزينة يعني أوية لهبيا ما أوا وتاخذ ماشي أوا كرد دفان فرسندن كل بيشيا منا کاربن همی پرچین کردستانی هم تکریان کرد خوب کوچه هم تکریان هر پرچکی کردستانه کاربن نبا خدا گشتر و یک رژی و اوه هفته بگن ام تن داویا برنامه خو اگر گوتنه تن داویا هبن چند گوتنا پیش هم يعني از زیاده درج نکتم وقتی متجید بوبله لی از بانگی پیشی بانگی توکه او همی پارتی و رخصنه کردستانی کم دور ازی همی کسین کو خبرداریامیا ریبازا برزانی و ریبازا شیخ سعید دکم از بانگی مرید سعید کردی دکم و بانگی همی کردستانیین کو خو کرد بینن و خو کردستانی بینم کو ای سال وگرا دار وکرنا شیخ سعید کال دا که معنی لوی داره رابن نرازیبون افعال دیاربکر قلب دیاربکر لناو قادا شیخ سعید نرازیبون افعال همبر دولت ترکیه او جالانی سیاست اوی سر کرد و کردستانیای نینی بین زمان تایبت جیبانگ جوانات کم و سلاف تمام کردستانیا و تماشاوانات کم بمین خیر و خوشیره سلافورس تماشاوان برومت حيا حفتكيدنا ديسامي بهبدو رابن بخير وخوشي بمينن